Say umbra kra we yapuno kra every tema be so too ma you are for mo bibia kwaba eba otiti we so ne mo hu ya ha chale ne de bedem no enya easy kra we de kotom no kra on kansuo ye de no pi ye de pi so enim se mo be so no mu kama don't subscribe ya no subscribe don't man e wono so no ayeden mmia so no wa share ma obia so ayeden anya bia hwe ye from Fredo ye chale fabo mu fabo na masa waji adidamu adanako ma choke one side ya base ye ni oba be twetwe nkomo enu ntine wa ti na say ma hwefo ntina ba ye wa patwan na bodi ma ye first okay stage name here RL Mickey ane me ankasa me dindi Michael Kweku Asante Michael Kweku Asante na say we ya kan nipa na maybe say for no free me feel kwa bombing oh tell na say Easter you go say mo kra oh ye ntimi anko sell 1 or 2 year rounds be on say I drop in nti ehun issues we ntimi enya kwan anko nie promote nyom no nti na say promote nyom a Easter na dey say na free what you say nti Easter na say go bofa ho na say obi anu say won so online no o si di na dem bi RL Mickey nti that means no obi ko obi hwehwe won tinta kese no so a obo RL Mickey a me face we are no be hu ase criminal kwa this year because of production ti want me anko kwa no next na me pa obekọ kwa me ya do ma ejinemu life me boys ni na ebe force eduru ho omo so omo nkoda nti ebe big opportunity ama omo so Misha nkofo edi wachi ni moto ni car edi wachi di oma ade wa ba akwa na say fans no ukura fans no pa na unse pressure wo ye ukura pressure na ye dey na be edu bia amafo pay asenti na misha nipa domo ya edi wachi ya emfa mu free a like community wo ho a uti na ma nkofo dom se edi wachi ba ha na free Accra Blekuma Blekuma fo nkwan we hu ha no na dey bad enya sam keto akra o hit pa okay maybe say my business na business thing as in musically music it's thing okay unse afini ye room ntino ye sheda enjijinje musa afina kakra afini yenya 1 2 3 support bia ye na o start we say o start nyom no how many years ni okay me start here 2019 time me free mu no and I me start music cause na me tiasi no me fan say bia time or till say o free mu na me say no time wait for no man also okasa so time ma me free mu no na say o start me na say ma me free mu na nyom o ma me free mu na nyom start say ba okay officially me start na me free mu ansa na me start adai na me didi ago me timi tro but say me co studio akọ recording no anana boss fo bi so che me say o mo de me co studio ana baby etini so me ni baby a studio bi a o anka me nya anka me ko ba me ni baby a studio ne wo to say me free mu na me say no I say me waste time dodo say me obi bi a ne it's now or never someone can mentia na say o ma me ne no ma me be asi akwan your life mana o da bi o be shame in crime mum abra o free mu no o shame in crime mum ma me we say no time wait for no man okay let's say metia se a nka o tama ma me wona say timudenti na emma woni mre enye bibi patwa me say bibi sa that's why mama bawo the way omo bedwin no patwa Matias nti enyom o se Ghana ye wo high life ebi mu say for instance afro pop ebi mu ye reggae ebi mu ye ndimo de bebre o jana bebre enyom ben na wo ye okay me afro beat song
more of dance tunes. No na me. Eno ebeboa. Ebeboa. Ana ebeboa. Cause Ghana epe nije epe inti ana mezo so mepe say mema obi ani age. I always like to entertain people. Tim say me hu say bia me brother we ani age a ema me so me cry energy. Na that means no onyom no ye nyoma ye de sa. Ye nyoma de sa ye odo nyoma na say nyoma de sa ye mfa ne say nyum bia sa akeke. Oh, me say nyum ni bi wo a ye brabo mu nsem ebi wo ho ye odo mu nsem nyum no bia wo se na wo ye na de me be say se na wo ka se de sa no me say wo kire mu say wo de na odo nyum ana brabo mu nyum ana sasem ana nyum ne sanity. Me dey na more of storytelling, even though in a dance tune me can story wo me nyum ni mu, but me ye de gi ani sana me dey na unse Ghana no bebre na no mpanifo bebre na no high life ebi wo kura no moko TV station radio station no mo kan mo so ye mo ma ye nso ye high life mu na de be afrobeat so mo de ko ba bia mo de duru ba bia no ma sabe bo high life no na ade na mo starting with the high life na mo ko afrobeat unse ye Ghana so ye sanso azonto intermediate na ko ye say more of azonto style no oh you teams bia what take ene high life kana what take patron that's what you be high life kakra na possible possible so bit my high life patron possible pa ebe more songs and show mpo another chikra masako gospel account. Yes yo gospel omushe mini me gospel. Hey, I mean for o share start out to now say with my gospel until o mention me be able to mercy ati as be able to mercy until no na enyum no o start enyum no how many years ni. Okay, na me dey kan 2019 na me starting officially. Till from 2019 till now you go so enyum do say na so far what me aye. Okay, the yen fan ba bonten do so the aban the best 5 be pe ne wa bonten patron. So number 5 the wa bonten. Now our person who tie bia say ubnyati obi person tie bia social media bia media ni so bia obo RL Mikia obo say menyom bebe ba patron for ba ku bi fo mai for ba ku bi fo mai mona mo se monya mo fresh girls mo mfa mo se monya de bi a papa mo hu ne say fresh ba ye hu no mfa baller so what de mpo de yen kan last time hu no ge bi pa osne CID de kese ni na akọ sekila YP the shape ni de network a 1G enchire hu bi mi follow no IG kan see se na me boss bi ge no osre me sa se me fan kosu we put the sente be bono sre me sa se me fan kosu gra ye di enkoso na ngoso Mas mama no me dia na ma fa bumu na we the cheers ngoso na se mutie dia me kika mu na umbeti dia na me pa che na se me say mu na mo se mu nya mo fresh girls mo mfa mo se mu nya de bi a papa mo hu ni say fresh ba hu no mfa baller so what de mpudi yenka last time hu no ge bi pa osne CID ne kese ni na akọ sekila YP the shape ne de network 1G enchire hu bi me follow no IG can see say na me boss bi ge no osre me sa se me fan kosu ono ne ge ni podi sentebe ono ne de ni entebe ono ne sre me ba poso nkoso no obi ka se nkoso yede cause street boys ni cause girls are more almost so ba entebe ni na enye the be say obi ka se nkoso no yede because entebe ni say so be che mu because nyum na e ba no ano se mata na hu nyum na no se 2 months je say o cheche ni mu o ja say nkoso e dey ade
Okay, we be friend the town helpers. Some girls no more what. The chichi me gash. And you rura for no. It's any rura for no dey. Ana Rafo no but me chira town helpers. Omo boa town boys no kakra. ma to me survive no. Omo Na ye frɛ omo. Inkoso no na omo nketewa no. Omo unze your young ones na fi no omo ba omo ne frɛ omo ntebe no. Omo slim but utimi say omo baso ama omo unya omo humpo omo ne frɛ omo ntebe no ba ono ne sire me say me gani nkoso na me say ono ne de ani po de ye ntebe Nti enyum ni na no o dey with life and na hyehyɛ enyum na na say sing ana obi story bi because obi o so o tro enyum a ebia wada no ana say ebia owo sebi owo oja de nan no ana say ebia ono an ko tren ba bi mpo ano ba bi bebre o bia enya no inspiration efiri de tro no n'enyum onya wo de wen. Okay, sometimes it's me am story, sometimes it's me obi so story. Ebu ono man me now for ni bi ana surrounding na me te no me te say ni say na to amanfo ana say na obi famu a me so me tam the cho menum ebi to timi me boss no gina on the story Zach big ups to no yeah. Nti onyum na wa na wo tro ana so buchu be ma. Oh me na before me ma there. Before me na me create menum. Oh, nice. Now, you why you be video? Me try video. So far, me try 3 videos. Out YouTube. Mun checking it out. Team RL Movement. Mun go search on YouTube. Me show music video na. Come up, o try we. Oh, you try. You anymore? Yeah, Ablekuma. Nina Ablekuma ni channel. Oh, nice. Patron. Obi wo wadwiri mu a o pese nka o pese o ye nyum bia nka onya nyum no so a na future na nka ebeboa o omu bebre kankane medical minyani po also in case we share video we wo baby a miyan wo nyum bi mu pa Kwame Eugene Joy B Shatawale Sakodi obia boss obia na o pese mo na emfa won to mo nyum so na o pese wo na ade o to onyum so. Oh, on bet ma be fami. Me da okwa. Vim ho. You believe video cry. Mun tell me ka say vim ho no. O say mona mo ba no mfiase ese no gidi. What does say? Ebedu ba bi no. Na akwa bibie ho. Nti me na time so na ya futo me de mam no say ya mo nyewe mo nto bo asikakra. Na nyom no hu. Mun pushing ho. Obi amma wo nyumo sukura na wanko obi nyumo sukura atam sa nyane na hia most na me bie kwan ma wa nya den kwan na bie obi ntimi nya den nsino kwan what you say but o rush up we di na ko ba nyumo so o pe we di na ayesi o pe di na ayesi na I say stress and frustration ga kra den aba to relax mo na chol nyumo no go nyumo na ye nyum papa asan chief wana na wala no Matewa si oba on say time before say man be free na me wo boss be shout out to Brown Newton on also ka say o de mbe ko studio na me twa nyum ni go me chogu wa me pale abisana boss na da ben sa when film it say me man be free mu asana me o say me de we fa kwan bi so a ko pie studio e ko hu studio say me man 2 na mo anka by this time go susi wo say boss no de me be ko studio. Oh, inti say kase no ebi ame kase na ebi awako across this video na ne we hu original so ase boss ni na once Ghana music ni na e promote ba ma Ghana inti no e said anya boni bi asa o was the one who asama me kadna se wo hu sanka wodi wani tu ni paso a woni ka bade sam kan wonti me na awuye but o ma me film no and I'm realizing who say no mantua na mo bia an hwa me life no e be basa ntino wo ana mo na watu no ene kwa ye sen na ho man nikofo bebre waja say menfo ni ntuni paso but ngopo ne talent na ma no obi aso ntimi nyɛ den enyi mfinsam ntino ye focus waja say na ye na wo ye
Adia ye because say bia nimpa kakra bi na ebihwa no ebe ku akiri pa ko hono bia frɛ say bia minia brane anya sei what I say one kan yeme no amen me kan mi trimu pa hwɛ me ni abre osi ya bre pa ntino o ka insurance man na o ma mi say o ma motivation say ni de me kan amen say me kan mi trimu me kapa now was now no wanya obi a o aso mu kakra na say now no still ago so hwɛ so banya manager bia. Okay, for now no share that you be a support ni de yenya me niggas mo am supporting me na share that you be aside. But in case e be manager be share na ndi person so emu a you available pa. So onya good manager obe person ni be adwuma. Patron send ye be promote works no cause ye sentiment do baby asa I was say muntre na the whole world intimate and can with the managers with them simple we a very good artist pa so the more me jimi de say onu hwambo na onu mun nti asese no obi de sika be hye obi mu a eya o twiro kakra because the band sika hye omumu a ebedu ba bi na kafra ebedu ba bi na akoye bibie na say ntiase ne gidie no ensa de enni ho papa what I say ntinu me de na meka che wona say onya obi na osomu anaso oba say obeboa wa monhwe na menye nkratase mu menka say wo de wano keke eye bibi wo bi be somu a mon bombone na mon mfa bibi nkratase mu nya den entuo na ntiase nya den nye na djuma what I say na ohwe a Ghana nyom ye Ghana high nyom a ye tutu ni who say ekoye de ekoye so far so good ekoye cause outside there say bi mate sa akode kai bi mate Shatawale bi mate Joy B muni na nka intine ekoye ana true music no ana ebi mu nso etimi edru ba bi true music ebi ma etimi esifia to kasa ende ekoye no what ka true music obi wo wa nye music no ko na danya ne sika ebi music no na pave way ma no what I say na just wa ba business or your businessman alongside the music what I say until kind of say obi ka hwe wo de wo ka music ngongo a me say ye bi foforo what I say ma we bibi kan music na say music nko na we okay so me manage family business ansa ntino me nya kakra na me boys ne ye pushy music ni so kakra so fast so good na sa ne let's say one you say e be music nko na say business kakra nti anya dia ho chi bebre but still why here support support no there here because one you be so mu a untimi nko me say na open no but na mechanism won chi na so bi wo wa or back out so on street so accommodate no anyway but so far as I will manage family business say accommodate was anya boa and also ya the papa nyame adom etimi tonsu ba ko mienu dia na say nyame yes into sha music no any family business no na na we say ebetimi ndiwa akoba bia bo sasas no so me music cause on say me da ya me so no obi esno obi ane ne da me da na me som da ya me ne superstars na ne rolling itinu family business no me dance on da me nim say bia me managing tina me so ho da ya ba music ne de otimu say me ne stars no senior me no te he ya sa na ya me da so da ya me hu okay what can also ofi kwa na oba na fensin music ne de oba Accra na say we been tina oba Accra mbese mo say bia music no tina de oba ya na say oba ya de foforo okay ya wo me Accra ya ana we bi si ma
your chrome it's now kakra na ndi me ne me maame mu movie ba so say me maame free mu ja me no wo say omo a nanu na me te say artist mi wo ka say one makra wo unyum ye de kosi de no one makra untimi break it through ujidi so far cause we say I say more producers no akra enye say bia make etia Kumasi for na bibi but utimu say producers no talent wo akra na so far so good say Kumasi for some it is some movie back it akra dey me sure say uba ha dia now ogusu e work hard dia obetimi achieve dreams no yeah we dey work Kumasi na bibi be sim say maybe near ti Kumasi say friend saying Kuma America ni money ko na mo yen ko for was saying America mo de nyom bi so be fam a but say insante o mo nka bi ma den egu ana enu de mitimi chemu ba me sure so mo movie abakra o mo Kumasi to mu na o mo movie abakra patwa uhwemu a wa uhwemu a ba me ba mi wi ba se mitimu amrado mu videos mu amone na makra timu se no omo movie omo hit 1 2 ana obi movie abakra sometimes satawale kra se da ko ni omo koye nyum collabo bi kra but omo yes anu wie no yensa na nsan anti omo nka kra bi mu na say doli na so ba kransa o se umbra kra we yapo no kra every tema be she so too ma ya pornography tema be so too man say ba bia ko bia na say o bakra wow inte futu be na de ma unu am keto an mo show futu be na be mom se bia obi wo ba bia o show a ono so wa ya nyuma gu a onya boafo bia futu be na be ma na bakra aba try la ka hwe okay one if we to am woman and say me feel with dreams there was da so hunda e bia na o say unbo ho modern won achieve hard work ana aka hanen so utimu say more producers so anu ntine bia more artists ne so movie ba ha say onyom ni na wa mastering na wie so why 5 tracks to one mastering na I go online o search me din Ariel Mikia obehu oja bia nko tentam fidi no so ana computer no so o se kura phone aye komo ko phone so a Facebook TikTok YouTube bia owo ho wow mam follow no wow say aduma no say nya bibia na enyum na sa keke o follow ni pana ni pa so be say won so ye ne odo no but u te no na follow na ni pa no embusi so nya nyum no mo what I say but u follow ni pa na ni pa so be so oh me wodom o mo be go bebre kra moto go bebre na no kra guys say me siko be so o ma follow ana ti massa say o share adie you phone wow you phone ti see na follow no wow o follow na ka be chia na advice be be man bia na so be den obe reply obe like obe no be kasa kama wa hwe na so nyo bi o che no online no tim follow no man na nema egu akwa mu no de bebre what I say aha nti e ni kra no grandma said anya bi na why na otai wachi like ono no ye 122 otai mechi sese oni kantima bia ta you say e fene sen we ase no ube ku woni mu na oba papa bi na yen otai wachi what I say like we line no aha ana because ana mama ngasa wa ware ana ware wale dia me wale na me show bi but me say ono angasa say ontimi enti weja me sanse na wo show bi enye se na me hwe na ase se me hwe ne se there bi na me bazati kaniye o ka na wo show bi na se obi chiwo di ana so obi chiwo di ana obi wo ho oh first no obi wo ho ba weja me timu se no minya time ma no abrante kama ina obaja usa
Oh, ye jami o. Ye jami pa no me kakro bi anji ni. Ye jami. Nanse ya no jami nche bi apa bisa. And I say what the be nyum. Me say me nyawan bi na me de ne ye Cobra style. Ono kwana me fi say bi a obetima da na me girlfriend but still ankoyi me call record nyom ne man no. Ana me ne no friendship ni try. Ti me nim say we me sure say me born nyom. Ade say bi a me wife and me wale na me born nyom. Utsi nye wo relationship man and assassin. Edi Na we chiso. oh there be oh say bisa na me wodi a but mostly I am bisa me cause omo hu ne say Oni the same man ye misa o. Ye misa nti no mo study wa na mo hwe na unyia. Unyia na so kura onyu opia. Wachu no we was nti wo ho ayi. Mo mo fele what does say? Mo mo misansa. any my mistake meaning say man can't chairman them na me nim say bi agi on say bible mu ka see bisa na ye de be ma na we bisa no me me de hu de ope e wo nya me fault e ono a se wo kwa onya me nko me hwehwe obi foforo in case say bi a mo amhwe mo ye single na ye nice a say utimi ye nyum ba koma no what does say so utimi say nyum no de e fa connect bebre won we jam no any anhwa no medina tempo awu mu shana ne papa kraji bi e be ne papa kro betima be yo e friend sen e friends o manager obi no match na say ebi no okay yen hwe Ghana Music Awards ba this month ya artist of the year osha why na e be kwa ma no me dey anhwa medical cause me feeling no understand once I'm feeling it there now me feeling no yeah the you say I'm the bema medical oh nice any medical e be trauma o ana oko I just say ntino bibi wo ha man fanka wa pese wo de ka ho oh meda one wahwefo ni na ase kankan ne wo one my opportunity we anka yentimi bambe express ye ho sa me do bi bia o hwe me bia ase nya me show bia na mo watch out cause it dey ban so RL Mickey obetimi ade o handles no asanto obi na me pese ho de ni ho hia me pa me pese mo go follow won na omuhu ni awoye like me aya sanam de bia me kan goes with ni pa na nyum na on follow na say I don't know where the crowd na nipa no won pese nipa no follow tin pa cho kan fagu omomo obi kura pen kura bia na obi tika mu tio and obi tika mu e show into no fuck for boss man na okay your friend me RL Mickey Mickey baby social media bia say nya me pictures a enye no RL Mickey bia me Debinia o kasa na so wonwom be 6 social media handles na maybe so betima abu nyum ne be tight betima bobo bi so amame a me wo pressure me wo inkosu na me wo agbali gbaja me wo Cobra style na name style no okay on say those times are Cobra trend nipa e Cobra buy na me producer ma me beat na me nim de me trafa na me was a girl na me feeling na and I'm say okay then ma me ncho bibi fa girl no but me can with a Cobra trend na na ne biem na 1 2 3 yeah ba me pen no nyuma na mani beje won ne ba ko no nkusu na no nkusu no de eno ya jabe wupa na no eno video patwa ma eno video me twa video nice name chale o sin nkusu na mo me nkohwe ese mo me kohwe nkusu ku a o ka no o ja se nkusu no ka no ese mo mo maye ne kohwe san nkusu no o ja se chale tiwe de me da se me frame me tumi sa frɛ wa ba sete me hia bia so no ye tu sa frɛ wa
you around in Kwaya Beba. Yeah, my own tone stand for young Casabit, my pass you to Brian. So, say this year festival Baba started. So be a festival, be a occasion event, be not a turn suffer wa obet manko akwabuano. Yeah, Beba. No maybe wa say obi here obet man fra wa faso. 0240 05 3742. Okay, now you say obi here for event be a obekwa sell. Cobra no e for saying Ngoso na well like no. So therefore yedi mo besia Ngoso no some one faso. What does it? Like no. Ngoso no one faso. Nti no yedi mo besia obi an subscribe ye no subscribe on share na wa share. Na do man won so no aboso. So na that be bibi tumu a ana say ya bibi tumu a so betima nya bia den. Ahwe. Na share ma adofo obi an so enya bi na on hwe na yemfa mo aboye ho sakode no mo ne satawale mo ne medical no say ya no masase say ya no masase but kakrakra ne ya ka Africa hadmo a omo dimu tintima pa anti o mai na yemfa support mo ye brother yi na bibian so nye fine no madam aso isabe share bi. Please subscribe, like, and share.